Huwag hindi kay Ruya, anak bukat, tira pa tayo. Maguri, maguri, agya katawag bukaya, yan tira pa tayo. Maguri, kaya activities, ay kakatawag, isuwa, babayri yon na rin, karikian manin buka, nandira pa tayo. Waniwa, babayri bukin dararwan, tuwagin ka pa naman onuran min, takakamaguri. Ruaywa, babayri bukin karawan takataw man tabuina, kasi si bukin dararwan naman tabi matawana, kasi si yon, kawakakin min, anang maguri darapa tayo. Takawa, ano punta ka pa niya ni Makuro, punipay ni kita pewa, kaya misraines. Tamakuro ayo, katire ayay, panaki ay, idekirakin manin the foundation na iyo, met the text. Kaya naki ko na ang text naman ako met the foundation na na kuya communities. Yay tiniwa tamakuro, yan na iyo. Tawana, tax exemption, wowa, makan timinita yan diswayo, ni karoy babayde, o tinua, regulations, karoon diswa, kaya regulations, mayroong timinita, dita ma the cabinet. Speaker ko rin ayo pun naratukan ni kay, ano to ka ni kay tiyaw sa iyo, ano to ka ni kay ngayon kay ni kapenin, dita kimaraputan nometa, agyasa ni bubugi, na kung kapatan, o perungan ti pirayo. Ibuki na, pati pirayo. Inari nga, aron meura, ngayon ay kinibes. Nakaw ngay, araputan namin ta. Papuning haiya, tan bebayde, o antararuay merungiya. Iputo ka, anawagi, mana bebayde sa tauteka. Yan, ikaw ngakin te merung. O tutukuan ka nga na kung nora kay kakibebe. O bukin na pa ayo, ay sabat temon suwa, na kanayo, ni karaogi, ikiribes. Speaker ako karinyek, amais tabi-tabin, o tabiyangan te tautea kayo, ibukin yung warukuan, taputan na meta, na kung temew, eta mero, Menika kukurei, imina, kukurei imina, at ibila ayo, puntungan na may pokon, anawag sa tauteka, numarukuy anaputan nameta, na kunta merulong. Men numaruruay kayo, speaker, ay kukurei, tapakarake, aupira at the National Health Promotion Foundation, Bill 2025, panawaran ka kita montay. Kurang apa speaker? Kurapa 10 minutos. Kemudian ada mic 10 minutos. Kurapa? Ano kundi tilidan terkaitar? Tilidan terkaitar? Kuraba speaker. Sa kawatoy kami urin temerwan tapakan tayo ay nakuirang iran kapene. Ikas menin tuman even meong atapwe yo nakuya raputan nomi tatanora. Sabi mo ni meuri. Asi kay tawati teminita temeuri yo katukyorak. Ibukin watakirakian anapira. Yon yang wan kamerungaki ari kikain kirbes. Dinanon tewaki po, naron nariyasan ka para, katiyan to wana terapata. Tapena, kadikirakian timerung, kitawaki anang kamerung yon na pera, ay kiyara po tan nometa. The speaker, sipoto ka, manwarakan tibire, sipoto ka, takan tani nga, yan, watakirakian tibire,
Ke katien tira pata ayunus ibukin yang wan kamerunga kia kain apere kilibes. Setaya ba takangang kai pun maninakin tinan ngaki ay kana ka ana kaunga at kamerung iro yara po tan no meta. Nikatoa tain te putakirakian ana katau manit tau teka. Sakitagin si sirakin te tau teka ari te minita. Yona nakatau mani bukin waki aki ana kunan karikirakian te merung bena warere kita kapena mani ibukin painora kian tiara kerena ki iro ya kain kiribes. Ke the public health. Sinori apa inanun diriki ekasen tanta kaya inanun tumane pen meong atapway o inang warire ki anak katau mane kita mai sinimane yang anganaki ana pota kin mapuri te minita ni mangana re etabiakin na teiterai taong kanas konan ni kapara-parari kita te mais kana sanate te wari mente tawa tanga wapi mewa. Ito pun kanuan nara ara te me inte tayeyo. Takataw mani dirikian ibukin ana waki makurun na po takin mapuri te minita at public health to wana desmare ruai wa te million. Dirikiai e pakatautan na konto wana desmare iswa te million. On diri ki anara ko naron na pugin katawan ni tau tia kari sen kabine ki metara o isuku tia kan mai sei Oscar ko ndarai apa nara ko wei toa ki anang kakawa ki pa na ko nan kawari re kia ta kapene mani bukin painora kien tiara ki pa na to ko ire ken nora ki na ko yara pota no meta on naron eskate yen kari kien nana katawan ni tau tia ka katwari riki Ay tak bakan erion tinupuite million ay kunan nakoriki takapene mane ibukin te painorak et painorak ere to tinan kapuan painorak ke te painorak ya oraki tinan naratapon painorak yon ki bese panin tinan kapene mane tapon tanapon kan rokon tante tinime puini million kan spenin ntarai ni kapene mani ni terai kai kanga sis kapongana de yai kanga pon tenan bai nora ki metenan te kana koi ora ki no kusina nu ko pun te bai nora ki perai kai yo kanga ina kon mai san kanga nara no nori kanga ska bota wat mai set in puite million ki to era kayon nei me te mai se ana ki te ana terapatare te bekina te terei Oi nang marire ko to si raw te takate po to si tenuawa ke to ni me ko takate po. Oi ngai ye si po to kai te yang we po we te speak. Pai to wana sinoria pa yapun kanganga karakan takataw mane ipukin te terei. Oi tas pun ibon na te taw te ka pasigtugin si sira ka ri te minita. Sigtugin si sira te terei. Pangai ro rang kana ya karawata ki te takapene mane ipukin to kuan de ken jara kiro ya kan kilibes oy nanang warire kerigi ara kapene mane asana ko nang kapene ya ipukin to pai norak away yes te meto anu ne kin nan katua powi ya kito kin ye te sireke ikai ibukia ipukin to pai norak ibuki ora ipukin terarek ke away to wana sinoria pa to wana to pun na kanga ngana pe ara tau te ka ipukin kakuruan nanon tenan kanta ni ngai kanang temero ibukin ka karikirakian te merurung ilo yara pota no meta awan ngai ya stok ba to na tiang nara kwawa to ina ko na ni popok pa na ko na karawa kinanon tinan hiyang oi ka te mero ibukin karikirakian te merurung ilo yara pota no meta ke tutokwan tiarak awai kai ari angko ari ena te pekin na terapate the Public Health Foundation ada nakatiak ba ena kunan punsi tapi na titereyo ana pun kunan kakai yang anda nakarikaman naron ngai to te takana si sana kun rapatan tira te pira kanuan te takanta ni nga esenang pok to kaya te tawai pun te waki apo
Asinoria ba ye ape tabe o ya sen ngaki na titere. Ke to ye ne to apun tatara tara ye na be te tanda pe kau ye pera nga ye ere ke te takanta ni ape nang sinang yang wana pe ibukin apere ki pesa kera botan no amet. Awe to te to wana tepe ira dikira sen ngaki yo nei puntonga. O itok ba to wana te wake skuna tarataraya skuna noria ba anga kanga sina ate meru asina dia ni dia kito sina pun ana kainis mer arura yon na pere kiri bes itok ba takanta ni ngade te yang we po era isoi ka karok mai maina awai ngai spo to kaya ba isna ka kaya nang kanga ang kai kariken nangan nenang anang pene kanwan ana yang to te minita kite tau te ka kita ande pe kau bukin yang wan karikira ken te merungi ro yara po ta nomet bangkai ya pun dek betul wana terate tepai ya nang energi yang kakak rawat kita mana ibukin tepai norak awai ibu ni ina bera te imbetuan ni tenan sisira kini rekere keme pakane tau te mana ibukin tutuan te tere ya to nang ipopo kina kontai kanaro te kana satara angane terapate era na pate foundation ke pare to ton narun kakapunganan ke katian dapat ay kay yesis katayan ko tayra yay akangay kay dapat ari ika ay nometa ari katiek pa na ibuki ay bugin kate ka awonus awangi na kanga anga te popok ke antenan charity away ngay narun neto sunori na beitonga kanga ito itera ni nometa o itera na penda ni ay regireken te tautea kay mesinoria patau punya itera tapi eri ni eri kirikin tau teka oriki kan yang nakapungan aki manin tu botan no met makanya setara arun patera enakangan kaputa no aki tera patei o tu kan anak karikin mani etera teraya o itok ya kapungan aki tapon na peta bewa pena pun kapungan ay mani karikin mani oriki mentenan angapai yon totina namara kime moi kiterari ero yon pere ekiribes engai enang karika toti chora ki akura na ko yara putan no meta ke eranak paderate te singut ato ye tang ba eranak pate syntax tawai to wana ana karik mani terapade yang kai eta kitenak pena ena poken kapna na wak atawai ne be sinora ne be yain ne yain yai rekereken te tenan totinan wa ki me karike mane ki ake ire ki me rotakin me urin ki me un merurungin to botan no meta me to kanwante anawa ki te terapate bagas kanta ni ngai pe ina rawat ana be riki anga ki to tenan ma terapate ni mane ki to tenan angana no ki mane me ni terata bewa ene ria ina be nang para ina no naraswa pa takanda ni ngai ya katiaki the foundation pangai dai rora anang kunan ra kangan na kina no iya tanang at buka ri pun no meta kira patari kita biwa sa kita uter pare ayo po ka uter apun na kun ta uter ang kan ki isinal kun ta uter pa ta pun tenan foundation di kita biwa metenan charity ta biwa metenan pun no meta ri to kuro na no igen kan pu to ka run to wa kin ka merung ako nanda nanga na be ayay po ki Nikarin nangante terapate pakanuan ne pe anaman ke nakon na anak fan kaya ngayan atau kanga ngai dai rora inarangin ton kaskinan origi arun anawakera arapate nganaro be pun tiri roina bere iyer ki mani anakunan ra nikarina kinanon anarapate ni mani terapate ke te fan seteyo ya paraparati ite kine te minita ba the money area na money the foundation in a rico but the special fund ai da sakinang poro ini yang me pare bukina the special fund sa te yan na raswa the special fund ni mina yan na tararua te minita ai na pun kangay yaki ngai dai rora yaki nang kasruo roi takanta ni ngai dai rora takanta ni bunga tentera pate paano ko nandin nako tenan ya kan man iri kita bewa isiran gun tautea
Ana sunori era special funds ai ka yuni metar ai kai. Ara kare ke mani ke to rapata ni mani ka sen ka tie ke to abun kuru ko ki men kare ke mani ire ke me ana wa ki te rapata ni mani an to ne ka kinte te kanto causeway ke ai te Nippon Causeway special fund ai e bon ni bukin mga karawan urua kina konte tawai ke to causeway yan e bon no sina ko ina ke me ai bon na rapata ni mani tau te apa te special fund angai re rore na e sina bu sia de minita tau te bena karawa ri kintarai pari ai ri kawain dara pirei pa terari ki anga ngai re rore sta ko be na nga buak kanya kamenak pa te special fund kanya tangira pa te special fund en bon katiene pa te special fund katiana pot ke atau ina pun mina yan anara to na ana tararua te minitan te meuri men to kintere pon te minitan te man me akonen mena ki ne pena ka kinte te Nippon Causeway special fund pon mina yan te mise mere to kinte ai kain ka pene tararua ki te minitan te man atau ai skan ka mena pa kanuan nera ara yon ka te meru ana kon kanuan nera sway ayo aren dari pun te iroi na kon rapatan ai rapatan es kanga ngai dai ro ta kan tani pa na kon rikin roko ya kan mani te bewa mai sinan kun nare men tau te ai are ngai sek boroi ni yang benerik pa te special fund ngai ro re pun dia ni pun dia na account pangai dai ngana pun ai ana account te rapate ai ina ro tari ke na kan anga ana po kan ko ye pa dia tai ya kere na me te tau te narun tadi dapatan teman. Makanya erik pada special fund. Tahu kuawa, tas kuna nabe ngangai ai aku nabe. May tahu ba kangan narun nara tora kangat tanan orang si songong ke tas ina nara dai ni makurin tau te ai sende ke ara dai nabe nkakai spo me kain tanan foundation atau ti awam ta ke anga te boka ari tanan punno me ta ke saki kain te tau te tanan private donors so astabo me to wana te pai ta tangiria ba ina pun na kiere ke kente tau te ka pa na pun tangiria pa te rapatare ana ngan te mane pun ngai ena peronga ka ne peire arun te mane a ngai are ngai ra stop ba to wana te tera to ta ka te mero eskan ka vinia te yon te ara pire pa kanaro ba ena tangiria pa te special fund e pun si ka menagina pa te special fund a ke the foundation ang kana the foundation ngai ro ram pun dia ini ai ana bank account tai kan te bewa sinora skate tara ana bena ana wa ke ona suate tonga ai tau pa irang tere iron tonga ne pa pun ai e pun tan nako te ana mane the foundation man account te gane anga te pai ne be ato ko wana be si skan ka suru ana pe kai ba sangiria pa inanangin tarapan na kia te tera to panan te tau teka yon na nawaki foundation skariaya are na yai kana yai ana mane te bota nome da na kapunga na ki ron te foundation oneria inganen ra ndi pos ni ka ines me te sua are swan ana mane te bota nome ta na ron te bira are smero ruakinna na non to wiki ipikin te swan te mane po may tahu pa ni kiran tenan mani resa kana mani tu botan nome ta ai kanya na ki anaki ro ko yai ana rato ana beide te tau te ke to ana so te tau te ya ai asi ai mo ina mena yan anara to kangana kangate tiroro kangana ana tararua te ministry ba kangai ai ana partner ke to ronan makuri ata sukona nora dien to te minita ina kare ke ya kain te pepen tararua mesta ngai ra pena ke kasukwa kina kon te minita pantai yare ta ko pena dien kain te pot o ngai ana pe ina ka skok bana discretion de minita naron kai ya makoro na rapire ina ria inang suru roi pantai ye kastangiria bana kai na terapate ke te beben tararua
Teakakin no meta ina ye rona terapia kaura. Kaya ito baka na si sinora na ana suatonga ye irang tere o te minita na kairaki aron na ana rine na kunte na ni terai kan. Pene ye jo meta te punte terapia kau yon te meuri. Ke to the public health ke to tera ina ye jo meta ye terapia kau na te sua ke te business kita ada kiri nang kain sebenarnya kita the foundation. Ye ini ben, ane ye itu the mana no, tiada meta kangai ina ti bukin the botan no meta kita, nana sua tu ngai kami nanti tomen tenani karisa kita community. Ye meriane, ane ye ini be, itu apa? Ina nang sigroing kanara sua, sena kawini pana ane meta teroi. Arun katian nara rapate. Mesina kakai tau pa yain nara pire, yan yain ni women nai na yon te pepentara ruwa. Patawan kaya kai tenan sisira kere na yain ton puroi ben merenente to yain te mane ke te kanga ena more representative ke awan sinang kakai tau gairin kunan din ena tara te minita me to ba nikiran te to tenan cases ke ibu po na onde minita bante kena e kana ring ana tara patai pa to ba sinanang peri no aroi kaina kin arape pentara ru pana ka yang ai ana kaputa the foundation akai nang enang kakawak spangai o stop ba sinari roin bibiri no ye bante yes tang dia pa ana taka sa kangai pati minita ina aki kunan karawan sa ko ba kangan pun narun tirate tuwa ke kiras sinapun katiri roin deswa sinakatiri roin deswa pa yari ne ya ke tirate tenano to ante iri ke na mga tere te minita ira diki ai kan angai re ro ran ne na kunan to wana na be stop ba iriya inna ki rin ko ye te minita pun dinian the CEO the foundation. Stok ba nes pun penindana yay na ron ara kampana ti tautek ana kampana ti putan no meta minita arine ya kaina ya bot metena ni bot ngai arine ya CEO. Ang ires tangi dia ba ina pera rapat ina ring kaswa ki dinian the CEO iro na kon te bot bai pon sa ban te bot ina ria naki sak te minita na point pa te bot ai kan ito ba pai te bio ngai rei rora ina kamawa ki to utana to the political intervention na nawa ki to bot are kan ome te minita re ina rinei are ina mekinia pa na konan ni kaputa terapate ina rinei te bot ito kwan ina tau o ini kirana akas kwa kina kon te bot pare ngai yang kan na koroi pepe Takakawa kinabe bugindi to bot pa na pun suru na pes pangai. Tera roi tape. Kai ya kinabe nang toy yaki rin ay karon na aray yung pero ay ko na puti ya sa terapeuta. Pero roi ya pa ina kiam tesisirak. Pakana yes tangi dia pakangana ana nanon nararapate yo ano kunen po niboka ana makera rapate o sinatera ya pana itera kangana kunen ndeke to te tera to te kinang to te tabi yang ato utana iruya ay kangana kunen ipopok o ana ay irora sinarenga tera ya pana kidin te akan kantaningan ganne yon bantay Ikano konan gamenena kin deke po kaya me yan na nawakite foundation. Ora tu wana kabeniana re yon the political intervention pare yei kangan peninara arapire yo yere te minita kunan nanga the general policy guideline. Ang ngaira nara ko wayaki kainan wa kay pare kana inura kerun na ana functions kita pin the foundation o hirang meta penire ni makuri mete ministry o wen kan ito pa rin anon
te wa ke e ngai yang kan ya ko nan din patera anara ana to ana tenan nga ki nang ana kawak ilom te tau te ka ni te rai kai mesina ka te en kana ko tenan ra ka reference ina kanga ina tarami kami mera na independence the foundation te ante e ka kunan bubusi po kaya dinanon te mane ke terate te popo ki mente the foundation to wana te rapata pa te ministry aira kanga ira ra kwa wari na kia Reken the ministry second pena kire ba to wana te rapata pare the Ministry of Health ngaya e maputi mete the foundation angai rai kai nanari nanon de tera to dinanon te bo te metera ai kai to tera pai ya kai nanoi te ministry mangai ra sekta ina pakanga sta pongan me inang mga manina ke na waki te ministry men the foundation awani to pa sekta kanta ni pare te ministry mo nei manina ke na waki pun meirom te tau te kan ta tau mane tera pata na be to pun ano komite the foundation pa ye ina pe komite ako nang katiek ya kiro ina metata to we ina kaina no roi ta metata pa ngana the foundation tapatan the foundation to komite o yera kana mga kunan ina mga bubusi te mane men the foundation awale kana ya kata biana ina makuri kama ta karawan tenan ngaki ito ba e pun ka sa kinora jena ina mga bubusi pare e pun ngaki na ba pangayang kanya pun part of the foundation. But the foundation kabunganan te mani ai ina ko nang kabunganai bukin anawaki kanga ikan nga ira no rika stok bena ina katemero ari kerun nara ara suenang inang poure dei titere katuana na betera pata estereia pare terapate era na pati civil society arawata ai tok bayai tokana ye irike ina tarak hanta irike na kona parengana na ba yesu para this one si ai kai o no kona ni ira pates na e na ki konan esto sakin ori kai me o to wana eto pespon mero ro kin en the workshop puntenan rapatan takakar e na karina pangai ene pe ari ke yan tak para te civil society nan rapatan takakar yon ne pere ki dipes pai to pe nang kakawa kere pun ganas bundora ne pa kanwan to ati anam makurite the foundation patera tenan ngake kana kari kira kita kamerun ai to was pun benin ko wa ka to na me ko na irari kin to kana kin tenan na mara ke ka te meru ke to pun ta ka makur atu wana ta ka makur ye to ki eri ki teroron dikira kana ke pun ko nang ka makur pun te ta ka kar ai ya kana sina bubusi ngane ko na nori te minita ba e ko na ben karina ai ko ko na rana ana ka para paraan Terang kan itu nan ngake kan aku nan maninaki men the foundation. Ngai dana be stok ba. Wake kaya kainis met anam makuri the ministry. Oye ya inang tere. Pena ko nan maninaki te sa makuri ina karawa na kain peide te tautek. Ay tok be ya mga ngai dai do re mga kaitara. Makurun na rapirare. Tera ai ka aki kunan maninaki pa kunan maninaki kanwan na repon na nakataw man ito tawte na wake repon ka kroyen ka to didik ke ay tok pa me tapin hitok ba sa kinano na ba enangaki ana rato to ni pupo kita foundation na kunti te tawte ka dinanon te tere pare ngaya en advice te minita ay tok pa dinanon ne ya kunan the foundation ko nan pun manini tenan ko ke mete karawan tenan iyang me pepe ay ko nan ngante te minita pa kanwan na advice o te minita ko nan kapongan ay bukin karawan na kaini peir kangay kan to pun nei ta kan tani ngamer ton narawari no tara kangay ko nan deke ko nan taraki ba enang maninaki ana makuri te ministry ilon the foundation to wana kan yon
Tanang kawa ba te ribos. Ta yesen maniveya ba. Inang kawa ba the foundation nila pun dia nira swan ana mani te bota nameta. Ibukin mane ke apun kapungana hare men na mani te bota nameta. Naron tena na pai. Hare yesen maniveya. Ana ka kita tera ari ki mane ri na anak. Patona anak rawa te makuri kita na po ka tera te ministry to ye te wake ana kata ana pubusiak ana ipopo ke ito ba ikan na ria ikan ni ponira are te swanteri posi on ni teraikan sinang ka tau pare teri posi kai are ana kon te minita ana ria ina pendo ko metan te mane pe mongata ito pa ka ke ana pe bukin ayar ngorong ka inte mane pe mongata to terari ki yang are konan mga ipopo ke sakataya pare are pun sakite sowi sakataya ngana arona ba ina kuna na ben ton niyong wake na ina ria ina ben niya na statement of intent kasi no ria na narapata to ngo ye ina ba kanga kaina no na ben ria ina ben niya ana statement of intent na kana ko na konte minita ato ang kanya ina ba kuna na ben dai pura na kin na konte male mi otro nga ka kinta na ne sowis kana aro na ba ay gina nang ka kongora na ko irang ira kain to tanti ke da kain de manet mi otap ibukin te wa ke po we ibukin kan suwan tawana mani ke na wa ki te foundation no e mani ve kin de bira ba anote te ministry ngai ena karotis ata ai sekunan mga taray pantay roy na de to takandene bena pun dia ni non meta te ote tare ena suwana mane te foundation ata kana suwan na mane te bota no meta re kapungana te foundation na punin kan na punira rin te su mere to kana ro ba es way na ben ka ben ita ko bata pa yan ang kakawak ben ria ni non meta kanga ay kay tabi wa kanwan nara haramero te speaker ni pouto ka on wara kan te pire atau pun ni makuron ana pire te minita ni ponori apong kay nano te mga tarana to ya kay kanwayan te dain to commit atau sway de kiroi tai kanana dia in kabinia kay di pos makatauman ni veterane ani makuron na pira kakao pa te kawaki asi sporoy ni yung oye yo stok ba sinang pouto ka te bile yo terana kanda ni ngati minita met tauteka ibukin ka tien terapate patabi wala yung ay kanne si skabini ta kanda ni ba kana yes ya pasara sway yo ya wakera arapate o ya pun ngaki no kono ben nakena anakanga ito ay kay kakay tauri kinakon minita ng tauteka ako yata na pakaw ana sa pakaw te minita te tauteka kande sa keswa wan tay di keriasan ni popoki nakon te karawan na rapire ay yung rorora kana esan man 20 minita ali asa na ben na peya ni popoki nakon karawan harapira punte punte tupaya po reide asanuria takanda ni ben awaki roidi kinakon na kiasan mak irari kiran intipitipik sakati kirawat te minita sakati kiroya kena anakay na tirapatay kana ya pas hares isway to kawaina ito sa puna puna kera ara nonowo pa na pun inapun makyo ipun dara katikiroy o ikanne kanwan dara ara meroro te speaker yon te pira man te mero pain taino te meuri te roy atat mo Kuraba talitan tayo ang kanisan kon rasa merori mina punti mina tay bukinte buta kini makuri kinjana naina akari kirakian titira menu kwa ti honorable mikari temer te minute Kwata tarika kwa to mewe honorable speaker ka ngani ute bande meroron ba yon ana bira te minute anto norak ari emamireya gatoka yon te tai pore kai pa enong ra kiripes pa etepiki apa te pira e pongana ai merena ibukin te kiripes kai ana konte ngabo honorable speaker
mai nei kanako o meruro yon te pira nang kakao ke yo ai tau ba namaki kanga yung te pewon kata maru an kaya diam inano na rausin mga ta boyo TKP esan ka puta kiri pasin kai inano tau ito pina te rik ta on troyo tirik enora kiana kinaki speaker te peka kakao ki tongo te ka inano te osinde a te peka una pekan kai te yang ye ba e kai ri ngai TKP ai pe pa na ba TKP ke te tau te ngai ye na work plan nan te mon di ki san mor kana ko e bet ana te ta ku ta pe mang ba kai ta kai ta kana ko se yang o ang ko e pu na wara ang ko e pu en te tau te ka ang ko sa ni na ba ye yang ni ka buta wara e kai wa ana pun ki patan ka peror tan ka ruwa man te tau te e pun ye na plan inanon san mor ni ka ro ko di tempa e ni matata pasan wori on Facebook kamra pa kain ta kai taro pagi kamagi ka piroro o ye ki para ke yuron te tauti ani kairo bonu monte kairo bangai la ska ta tauti kayo poni ye ra paire ye ya ra work plan ye ya ra ni days anate asma kuria mara sa grupo gartan mo yare ta anata ita ko pagi ate yang kai kiaira ang ko sabita gina be ye sana ina ngai te men ai poni ki koran bisumai ai ya wagi na o ministry ngar ko ngai ibonu wagi on o be baide na o sa grupo ki yare yang tere to wak te kaua honorable speaker e taku to rules nan na rausin me ngota boyo pasina we te suit sina nit ayera tirita se men we te suit ayante ngai ina non tau sinte yayo ai pusi saberan tarai ra pen we ai na pa we te suit men de te tau te asinga yayek ye karni tau sinte eneri tu ruring na ko yena te be bari na ko yena be kaya kamu apa yang tay ngai kai ay gue te suit anena beri entik tu eri notice na beta usin manguta antara na beron dirisa me kamu ata kaya kya kon we pai pun ngai no me ayo do rules ayo pun ngi baba ina te suit ye ki karine te usin ti ayo ayara ngana na ti meto na te kana ana meroro ay ki di no kana meroro kai pai ki karine te usin ti era ba speaker tan nang mona o meroro de bira eta wasun de bira ba ena boga te merun na ko ia kain kiribes honorable speaker tera te merun kesna ko na ngai ya suna meruru patira te merun nano te merun ya ngai te merun ena makuri dapatan jamet en peka tenu ai kai nano na ye tenu apa dapatan jamata ena katimeto merungin te mon te fisiko ena merung terapat te kawo na merung amento te katenua ena yeirong te spiritual oi kai pai ka anang kakawak ibugin katimetuan merungin te gripas yasuna kan no meruro te pirario ya kangai te kakawak merungin te gripas ai ne poara ke te pira kakawak ke mante kakawak me uro te gripas awa pagkago basinero kon te potoniyango yongan timato merung de gribes ata na punro kon dissa are kanta ngaki nanana un meun to de gribes ki jobata tano kon ando kon robi teriki kena na koriki awan nan kakao ginte pirayo o ngai temenna ene impoto ka te pirayo sinaka kai taumo ndagario yang ando nore merun timnita to nore mana sarabako o ria kai teichi era bom mamirakin te pirayo era bakanon the dream get the vision payongan implemented ay na pay ay na megin na tiki di best pa ekakawak te pirayo honorable speaker tayo nga yan po karawan tiyang ayo yan unuwa pe kakakawak payera kay te pirayo irarikin na nakariyo yang o te minitan din to nora kimana serapa comment ay taguna ba ekakawak na tayo pai ka ono wai kai akangai kuri mai nanon katian te pirayo to wana akangai ayo tetai ya potai now is the time ya giri iri kindalinga erian ki berki taga wowa erian ni ai terapata ge apon nokoro nikona an kabuta terapata yo kangai yaki kurin boro ini yango yaki boro ini yango meterita
Este goa enogoro materapata arena tarruai ti minit teman. Eka kawa kianya na pun nokoro roi. Aka tadi na ngai pun katire ena pun dia nokoro. Enaki mena yan the space. Definitely enaki mena yan the space of fun. Eta merong kana. Angan ira kanuan ti yang wari kanaya kimena yan the space of fun. Angan di sakakowa pa ako na newa tanto na sinang. Angan ti yang ngai ra sagipura ni yang yan madirita. Pasipun buto kaya pa. Erori ti pira matay mena ko yan the space of fun. Pare kan it space of fun kan ngana mena yana. Angan itin ako na paano control the finance. Akaya pun tangi yan na your dream na your vision paano pun nukor. Apun mamiraya paano nukor. Ang irang ti tao dia kasi pun buto ka. Sibuto kay Roy paano pun nukor Roy. Pa kameo. Pati yung na betul na kangay. And cuts down the expense. Anya na beroy o intitami. Teka tinua. Ari imeruagin na tisbika. And nakarakaidi kita yan puak. Napuntira pa tayo kanya puntin nukor. Pangin na pera pa tames niya nukor. Sibura yung tamerurohan. Ako rin nang ariki. Napuntira pa tayo kitin na ko yay titaw tiyak. Ma sukuro mati yang wan. Ngayon ipon yung maturoy. Ipon ifay no irora. Paano pun kata yan nukokuro. Ay na makuriya yon. Ngiya ko nga tinanong. Ang taong na yan, yung ginang rura sa bismay. Tipira na pa ayo, ikota na pa kiribes. Itimeto, akabuta giron to pa kiribes pati. Pa itimeto, niyang mo yung mga pa yung merungiya ka kiribes. Ayak imesu. Ayak si tete awina. Ma imakuriya, ay kiperiyan ka korona nun. Speaker, tipira na pa ayo, na kanimewa niyang mo. Ekatiria na panokon kiribes. Payo kiribes ya po. Asika ko wana bangan but the new generation I don't take kiribes. E ako na ni kipera. Takapay. Ayo na ba tipira po wa karyo ke yon tiroro angay. Ako sa tinasing kiribes ayo. Pati can challenge new. Ako nandin na kung takanganga. Patay o patakapay anis niyan ko na. Wanda na pa inibuara kikarawan tipira yo. Ay karapa merungiya. Kain to narayan. They take the new challenge sa panoria, but the opportunity, ani yakuna, ibugin ka pa yan kiribes. Ako ano waniyang, on kakaita unyo buwara kitipirayo. Siya kan kalina ko pepari na ko yay, kono po siyo pa, imini mga tongko pa ikakanda pakaw, kakanda pakwa. Makaw, basta na puto ka, tipira. Masinagi ka rin din. Masinanga ng recommendation, payera, erodi tipirayo. Eri ako ano wa. Ini sila ina bete pirayo bare. Sinakataya push the tourism. Sinakataya nakaraka the tourism yon na per. At yun di way na pa. Tano ko mesano kana tara to noraki. Pa yey to noraki to wana well equipped. Ay ikoran busumaya na ba iruwa ya betera. Ona na megin na ya betera kay pa ko nan tara ruwaki. Ona na ba to wana to buto niya mo. Esikiro yon katien tiagin no noraki yo. Ano organization na yo. Tourism enang kakawaki, ibugin di kita kian kau poin ti kiribes. Ngai matai kena tourism. Ayana pa ron orang kai tuwa na yon Christmas. Asang katina pa ngatiya pa na tamaro na pa. Ibugin na Christmas ya kamen di kibatse pen tourism. Kamen ko apun irwa. Sek yo fiso se meya. Ma pun tourism mai karo kon enjoy Christmas. Ma akena pa ron orang kaya tamaro. Awan ay puto ka tinti akagindon nora kayo. Pa kana sina push the tourism. Tungan to pay tungan ng kakao to norki. Akana ito privacy ki apon ti organization na yokor ay kami awan. Ikan katina pata to speaker. Pay ito norki ano ko ye yaten kini peso po mega yati yaway. Atira pata na pato 100. Kami upa free. Okay na professional doctor say kanang qualify na ka norki yate imetira te buro me free. Abubo ka na kay me free. Awan niya kagin na to noraki. Akan na waro ko kiro yay. Waro ko yay kiri basta ko nando. Para ruro ang kay. Ay ka amin to noraki. Aki po. Yay riya tira pa ko. Ay ako nang tiapo. Andi na ko tabaya. Ano po speaker? Nakakawak. Pasinatara tipirayo pa. Enanganida te tamne na ko yakan kiri best.
pa ake te pe free enang da pana pakatian te pirayo pa na songa te giri pe su pa ake te painto noraki free enang dia indo ko te yang wan indo ko te yang arin ka buak pai sineri era pangai te pirayo pa yang wan tai na pa katanota on buka te tau te kan katanota na kon te giri pes pa hari nga buak pai sinora te pakate amai semente pai norki e kairona pe ana te akate terita yang ko ya wata ka penu manen te pai norki me enora ki pangi na te gribes amisius te pai norki kananga na ki bana ka pena yo pasinto wana te week si te bogina ki wopo nga wate na kona eti kina pentirau ya ki pen ka bongana ira asa merung me ka bogina ban ai ka bongana kina pen kon taina ari esen describe iron te to kita pokorian ka bongana na kon taina Mangki pun nukin apa, eu kena yang mesti kiri pas yai, ay nakacina apa, teks pensa, na konti tahu tiang. Jadi era pati pirai, enang tamaro pati pirai. Payano mesti kiri pas, makin nak korore, bana pe cionon meniko, pagi tipe free, age tipe ya nang kikapoki. Asika ko angkai bangi nangkai, ani ano ko ni pito to idon to nora ke te pharmacy, ada tahu kan itu ngaruh nari ano pa itu kita tagi, ya waru, ya nak kon kapoki pa. Yari no tangan nari mena ibu kaya to soin nata te pharmacy ya yo ya ka puak. Pa pain ai eri no wag te gribes ngai ko ano mane gao kina puna na pai noraki. Pa yang ni merung dapatana ai na ka powa. Pa ge te pe ka puak inte no makar. Wa ka puak pa ni ka bene de man. Aro speaker. Daparik sino buara ke te yang kanuan de timi ana konen pai ara pate tau te nga pa puto kaya era pate kai tera pa puto kaya ge era a uro nakin ngane pa ya ki pesana ka pararia te kai tera e pa puto kaya tete pa ka ki spiga sinang ari kera ka kai to ai kara pate tau te kayo ikara pate minita ge ai kara pa yana pa tani mo kurin te tau te ka ai ka sinama kini ba a well educated ai inang ne puara kena no yentai no pa a willing challenge take the new challenges apa nan ko pa yan kiribes ikan na ngau meroro no ko yena ba ane tuai sana sanda pa uto nora ke on te kana ka kaungo ata ministries din na ko wa kai ka bu ba ngai te mena irang ka momo en kami ba kampun tau ka kampunan pita kiribes na kon tai kan eto ki eta ina ke mai mai iro en sap sa ko nana ya putin akia apa kana ko yete pasang pusum haya ana te tiroro yang kai awan ne tamaro na ordeina yare era pa kana tipira tamaro elere yetun terari gangan na sina te agina na kapara para te an kiribes sina ka to ka yon te tau bu terari na te ba ka kawak ari pun ti meto to pan kiribes patin mo mo nan paya mo wente wana au wente tangira sagi yana na moare pon wana iare tanda peko temine to tanda peko mento norak ami pai teme meurek ami pai tero yo o tetepe montai ate mama ninga beti yo wente meu pana ga dinga mi yon da mi yango yon mga ora kan tipira yo to ko wantai pana ngani kami ro yo no ko sina ko roi ami mamira ana pon na ki wa wayaki ana ko pa ye kiribes na kontai ay kanaro na ketukina te meuri te roi at tabe mo ko ay tarika digi speaker ko ay to meuya kana ye praran te meroro ara pa yo nena yan ana usumyo ngata kiribes ora ba speaker Koraba minita. Kiam bona bona. Iya te tridan da kaida tan ro te sire lambon. Kura ba te speaker ta ina ka kawak ba ni e mane veya te milita a unera na kun nanu na mane ben nga tapuai ai tau pa kana pun ngara ka roi na swa nke system milita ta kun na te na te speaker ina te pangai rai ne skunan bai na te suit ke te formal wear away te me ruwe te formal wear yon ki bes o sinang ka kai tau pare ai to yana legacy na pe arau nai ne are
Ay tau bene dia nang kadiniak pai tapi kau ya araputan no tarain sinaka mo Ay, mai tirita. Ikaw kurap. Ito ba? Ate, nakawawa. Taroyam. ora ba te speak taka wowa ita po nang tatarate meroro te speak ba yapon ruas wan na raus ka te minita es pasentete yapon nang kakamitaw ni nga ana meroro ito bas pun penin na tanan ngay sinanga ka para di ang ira kain ta kaitar ita mani irang mura swali taka din ni merinar o na ke yang wa kya atawa ara arang nuano di ke bari era wata kana yetpin ita bas menota nanu de meroro ita sa swai rom te speak ame elia inaki man kariya ka tiakan meroro ani kay kurap Kurapa lienda kaitara. Ada samroro rimina kan pun di salita man ya karinya kemai tarawati nena orang mobil mak katakan desati. Kurapa honorable speaker atau ipas paumuan tadi meroro de mana pai te bonga yo ya mo meroro mete te panan ka meuri nan taro ti nei nanu mo meru yo no mani o nei karo watero ndikira meuri ran kapen te meron te pan pai ka me pera mo ni meuri kau pasina nga tuta na meroro yo ante pira yo to sina mo na men te kan ka kaita wan karo barapa kon te magure resa ni karawaki ari ako nan katapan na tukina ko sina ko te pira amon pente te meru ayot honorable speaker. Atau tiba kau naruh yang mana ia temi tapi ayu orang tu kan kai. Oh ia pun naruh tu kan kai ni ani kapel. Oh ia tahu temu ni katai. Sinori yang kai intei nayu. Asa deh pun naruh kangang. Orang ini kira mati meudira. Asa pun mana na ben nagi tangin kantara ruah meudira. Kona peruran tete ayu are kanuan kai. Karena ini musra on tai dikai ayu. Ai pun tu kina na. Betul ba tiba kau ban tapi ada tahu kan. SDA nori apa pun kami awal kia aku mungkin awal kia ada buat nama tu honorable speaker dan boleh juga meruluan nak orang kata honorable speaker me si ni mau teman apa itu honorable speaker nori ada bira ayo kangai kan aku rutina me bira yang saya meruluan gini tahu non te pongai kasar nak wakai tahu nak pun kan aku runa betina me tidak di bira karena mau meruluan gini lagi bina pabugin itu honorable speaker create a job opportunity. Ayo bukan orang bos speaker, inangin tangiran kan meroro te bira ayo pa. Ayo tu orang kai te bira emang suangira ngaira. Tena sini kiripas, awai pun mora radik. Nah kia mereka yo antara ote ini no. Pairang imang hari kiri kia, opportunity. Bukan temakur ya karyaki, bukan buat nama tu orang bos speaker. Atau pada orang bos speaker ayo tapi orang ini kawaki. Bangkai semua nana ben, kura-kura rawaki. Sekolah kalau kau ya ramai tapi anak orang mau kurisian. For job opportunities. Erang siguro yan sa kaburihan ni honorable speaker. Tapi na rin kita kang, best na rin kita kang honorable speaker. Panganay best din ako. O anang nga kya. Arari kira nomi, tagira putan nomi, tagira sugay, di ba nga puka. Kaputan na apera, nakuntay ka na rin. Awayo sa nori na ba? Menapa, apa, ika, tirari, up north. Ayo anang kang atuwa na masari. Ayo anang kang ati Palau. Ayo te kanga ngaya gitu kinu buta kira-kira TPIL te honorable speaker. Aga kaya panang kanga ni mga polisi. Taran kita po kaya terari te makuriya te honorable speaker. Ngaya rito ba irang kaw kayo. Ya kato ka te brain drain, kato ka terari te labor mobility. Create opportunity na ko irang ngaya kain tarawat ini nan. Ori kita nasi kiripas ke simulayo tarawat ini nan honorable speaker. Kata kauan point te honorable speaker. Narunia pun santai akhirnya bang main. Tapi kari karena tetap tuan hari. Tenan donus kita orang kita tahu nang ayam mana. Ibu ini bukan meurin tebutan nomat. Payari kita tetap tuan ayah aku nandari. Makurin bangai. Ya aku nandanga. Ayah buat buki. Ya aku nandanga. Payana buka. Apa lagi di bas. Hari gara buatan nomat. Diki teruru. Kita bendi kira. Teruru ay kengarang aktif. Pagi aku sih ternyata buat ngarang mana tu kia yang terari yang kamu kurin aku jai, wah mana ngarang aku nempet te honorable speaker, antu kita tay, senang ngapun tu kira kira apa lagi bas honorable speaker, ya senang kaya tahu ti teran, tahu jai kata meron aku jai, no nuri non tay te meroro, te militan tu nor kira nggak tahu asuna, kira bus mai kan tay nggak kena kos, saya kira orang aku mereka nasen muta kira kira,
sina kairia ba te pana nei taki. Kana ye gara te raitera su sira ba te painga te mero sagi tau me ko te rari te tau te es ka venia ba te pana kindari ko riuri te rangi ko na be ndika ngana tutar kana ka rari e karina ke paina bo garon te waki aro bo speak. To is pa te tai mo ayo te birayo buin the promotion of health. Pero ante na tayo. Para te pwede nga ako mga promote, mga ko enforce. Pendakera pa, te ako na karika te honorable speaker. Po dia yung puno taging tatay no. Kaya rin to ante na tayo. Kau kayo pa diyan mata na. Sa mga uri na nun. To mga taray tira na enforcement. Yes, to ye policemen ka na enforce, ye health inspectors ka na enforce. Tira na pa. Era kina betra pa to na. Ay na mga pun create na job opportunity di tira kita ni mga na. Are the enforcement honorable speaker. At the finance, sa tayo pa, ye te maruro yo ante space of fund. Karbate military po sa presidente at yang kararo pa ye sa kawon ko ye, tapon tangira ere rari. Era pun ko ako te fund nan. Tao pun ni bukin ang kay. Tapi tay, nga ripon ta kakatay ya po. Ato ngaya to kakani ya kimo. Karwa te beri pun metoroy rapatan to ya mo nanen karari. Kararwa kina ko pa ya pun konan no operate on function pun ilona. At pa ina to na inori honorable speaker. Patapita yung kuya nga ako in charge hindi tayo mo ane. Kota ako irara ka rin pinipili na kina. Dapitay, skoro aras po ay kay. O sekarang ko pa nakabungan ang kaya implemented, ay enforced. Asa mga tuno ko yay honorable speaker. Asa mga rang sisirak. Ya ka nga ron na, yarang kaya karawagin na ron. Kangaya mga rang diwa karawagin tawagin. Hindi na. Meriyo pun tiswa karo kita honorable speaker. Kaya ito ngay pa, tungo na tayo inori at nitira na tuwan hayo ato. Start pa the space of fun. O tayo mo nang mawagin ako na rin. Yapon na akong tautek. Ino kong te, kita minita. Parang ngayang kaya taratara na akong titira ayo. Tawa nga na taratara minita titira ayo. Sa puto kaya mo ang tayo. O yes, akyat tukin ta tamero. Yairik. O yairik tayo na nisuwan rari. Tayo naman ka tamero na kung tayo ka na honorable speaker. Kapiran kan de honorable speaker. To naroon na naroon kinak karapas kahit o pa yay. Nurakin women empowerment. Naretira yan na raswayo naroon na tayo kinak pa yay women na ini kana rin na yon de tirari o de boat. To honorable speaker maurin to boat na mata sexy na pay. Daw tayo kan singay. Sexy na pay tayo sintesi te manera mga tapos singay honorable speaker. Erang ini detak te bota nome ta mete karisa te mirita do norak tabun ko nanwa erang te akin aron detak na mete karisa naron da sa daya gaila te karisa to wana terapata erang kura na jong niyawa merugin te bota nome ta inanon tran activities to inanon da nakamauri ani nang kay nanon te honorable speaker kaya aria kapos siyam yang aku nanti dari karakuak. Hari pun sepawaki na kayo temon popu. O tiraro na kaya karira kita. Naron na rete to atini kira kara tinimen. Tasa ki kau sunaro. Atau ya representative. Bayangan dari aku nanti kata kay oan na nga ay yaiter na ako. Naron na manawi timinet te bainu ko. Katinuma the spiritual health, mental or spiritual to physical. Okay? Tahu tentang apa ya, Pak? Ane nanti biasa kainan lagi, bangkai yang ini meruru, physical or mental. Atau pada kau kan ada yang itu kuat spiritual hari honorable speaker. Ayo yang meruru ika awal lagi honorable speaker, jika tu yang kepala kota raiter, si seputar kati pira, asin angkar pak terare mon karawakin, mon buwakin. Pun personally, ya kira on the workshop honorable speaker. Pai on the full council meeting time te pantayan. May may ano kay kasbo makain to no the ministry ayaw po nang na was warrants na ko ngay naputo ka ni pira. Kaya uri te akin tayo para po speaker numero na warigan pay puto ka mon waragan te pira. Kurap no po speaker. Kurapa tesati rasa merorwangan na rimin punti sati temen nakarinek may nonos ya honorable Jeremiah Tapay. Tesati? President apa? Ikan dia yon di, tapi usah bayi apa?
Pangai te ben tungan te kanikina pa sedigirak. Puni merungira. Sek merungira ba. Te merung ngi te pa men iro us vai pa e apa ki meura. Asa ki wa ko ni meta asa ki wa ko ni meta ki miron tuarin pa ibai. Happens for to kinara ate ve tekida. Ge? Sek ani non this vai. Stangira na ba ki meura. Sine merungira pa vai. Ba ako ko ndi si buito ma to ani bu yaw ako ki hameti ako ayo na ko ako tangira bukam sek te merungan ni ai to pa sinon sa vai. Sa te ya pen to na pa yo ai ya ba ki mewi. Ntai no sa vai de. Ato ko ki te pa to na asudin wala te kan sa kan e pa pa do bu te bu yang ni wa to ma te bu ta bu ndi ki sa vai. Ahorita de tapo Okinawa sa vai. Okay? Gano ko tara aron merungira. Na kain ti bete peki. O ngai da silang tatangira ki undo we. Hadi di bak do ra di vitiak. O ngai se mo tare beri vitiak. Para ngai da kan si vitiak ya ora karak. Andai na una ki ana pare do we. Wale ko vitiak. Na to sa tangira pa sila kon ronden na pare so to ko ra ki ya pa noriya. Kain bisyo kain tuor mo kain yeri. Pa pa ki mewi. So vai sa ta to ngorongan pe kain na suwa ko ni meta kain libes at merum asa tai ato wana ta kangang sungongan tan ko to ni so on date ka ta ron do yo orak akya ki we so bai ki ato akya wa ki sa bad mo to ta sa ite mon wa ke yo ki mamo gano ko ano ora amuse supa ia hata ai ka karawa tan wa ke yo ni mais ki pa mais ba e wa ti te pe ia nga ibu kinta di me au ia e bo dameta pa ena ba ki o ngai de se vai de asa te ia ka yo se ko wa pa siang tonaki njoraki oraki aki vive awa tuangire ba da ke taro no te yo pa pita ki narora o kara ngai ya contribute e bu ka di get ba yo te survive e go para taudani yang pakona eat or use it and they thing in moderation o te o da very the speaker ngan ayak erik paisi teresi dep ngan ayak erik paisi de sogarata paya erik paisi de itirar survive kwa ki kono use in moderation ay yamangan ni mel agerik ko katawan wanangan survive and kandaninga but the bilayo at the foundation ayo ina bukira ikaroida de maneka ades stangiria pasin room ngi sin mel roidik sinadiki pandro yangai uyo ayo uyo agree pai tau pa ya papa kita kawai ya papa kita kawai apa tak ada ni pa ena koroi tu akeyu ngai te mana yo kita takin au gong ra ya kita takin takan jauh sini itakin ada betul room survive bai ibu anda orang awak itu orang te wak kata kati ayat ayat dia boleh lagi bukan merungi amat common sense survive awan tuan ya awak itu nah tuan survive ya kati lagi itu betul lagi abu wan sebab ayaki free tebai norak survive I don't know you survive may ya torong ayo yaki free aki tagan de bill you survive ay noria may you may ya tagara yanda yaki free angane taki naki njaki hana ya boleh ni sprint military survive yaki nade bet yaki ya boleh nonsense survive awannya ya hadir lagi pa suami tu orang asyik suami tu awak kita kena in the budget speech
Ya tekin akia. Sekarang dia ngaya. Pasti nak benda orang kan ngan mereka suruh senang kalau ada ni segera ibadik mereka suruh kita tidak ada apa. Ada pasti esai ke buah. Okay, Singapore. Mà tụi nó là free, okay? Mà cái tiền kinh tế vậy đó, okay? Ở chỗ này mà kinh tế bây giờ kinh tế bên này tự đầu tư, okay? Ở chỗ ông ra cái biron bên này tự đầu tư, mà tụi nó nói bây giờ cái đồ wari, cái bên ta cả rồi thì ông sẽ đi yêu cái bộ đồ đó mà, vậy, anh cái gì đó cái vậy, bây giờ bây giờ, orang kita tahu, abun ai bên na kia càng gì vậy sao tak kia có gì mà sẽ thấy mà tôi đi bây giờ để cái này cái đó là cái survey cái mà sẽ usi survey và ai cái đó rong rong ai sẽ cái rong rong survey đâu sẽ đi yêu cái ở đây cái survey yes and because as humanity at the you yêu ai như thế bảo rồi mà the thrust the promotion of the elf at there and the key area I suppose agree on but ngaira meruna survive ara bodo domete sa wo tangi de te mane gadi ki ale roidi ya de bo da boni era yang wasi sveni yang ai war wa paterati angati the improvement that's going on in the building survive. It's what they're going to survive. I had a young one who walk young. The bureau of the out there survive. Okay, so that I get but I got one. I wouldn't want to survive. But the come to station and the bill out the key. Okay, I would the investment survive. I took an organization now. Asal teraya pada ada biol dan sana itu presence pada boni bure. Aku ini nama tu ini bisa. Pas pun suangnya pada saya kaya awarawa. Awannya asal tidur survive. Kan karawan orang ini aku tidak. Ayah antuan story main. Pada akan build there and I sense the presence. Pasal teraya panak itu change nak royan orang ada saya kaya survive. Possession night light on pinpoint nari arau survive ya de arganda metoi pun arganda pun saya siuan dan arganda ni apa ada orang juga ya naki buat sinar biru survive sinar pun biru asyik unia ki bahaya kiain unia ki survive pada terang survive Anda ingat semua ini pasal kita ber. Akia, pantai ber an ratu anota, an ratu kan ini amat survive. Parang kan aku guru itu aki, ulogi naki, awak itu aki. Apa namu right, 100% survive. Pun tete, aku ber, mengenal nawa, an kayak aki survive. Oh itu ya, itu survive. And the meto ni biro greda pa yari tau pa ki haitera awi on survive and the right on the biro survive sen gasi ari on survive spoke mas kadang ay pa kana ko bugin tiyang ata tiyang sinemer rumik sinaki wa ko ni meti survive mas sinaki sinber nya sinaki mamet ma sinakon an bunya kaya amet men no tap the door I am wrong. Ngay di best na ako survive. Ba, di beti ngay da. Wak aron merugi. Ala worst di survive. Iro yate ya kemente. Tubungnya kino di merugi. Itabu the average di beti aron di beti arate. Ngi. Ay enans pa survive. Awan punto koraki. Agita utea ko na bugia. Ay ay ko na bugia survive. Lagi kan bogia. Ngebonte ayo the target age survived in work. O bogia survived. Ate akinaki. Adnya puitara ani ka to na makai na to ate yaki. Ay koki. E awat boy nora. Ya ka manya wat boy nora bugia ate ayo ka mani. Narite harite the policy area survived.
ena buka te sinen kamera ke roi na anta ina sin ora ne dik pa yenge anya te mana kama ai ngam ke te se vai no inde mai ai teratar ai gau ai tera rui Muhammad ai ka su mangai ai no life is not easy ge ya ki tau de mane sang ana ki de beg bi yo de se vai kotan ge diki pa ko na no diki dana ko oi bunye nim da tan se vai ni marat aru ga ko de tek sila Kuraba tesati sering amak teh yang pun apa dari di militan jangan lain ai nangan ko antar ye kang aku miam ke ai nangan ko di milita Skan kaya siya na rong seti meron no stonan na meruro espana. Yaki kaburea ino mete yene kapiro. Puni kapiro ay pun suami. Mesa iko na nana kanon na ni kapiro pakairan. Ay yaki burera ngaya. Eta kuna kapiro pakaya kapiro. Mesa iko na nana ya pakairan wante tautia ana wan. Taga uwa. Tapay noraki e kapo te tautia kairin da kataumane. Erin da kataumane tano ko pun tapay noraki. Asangani yameta e free. Era gan, ay ki po inikirina te meroro ikay. Ano o po ina po tayo ka na o, ang ni nata. Kapiro, may yaki kapiro wa utay na na, amiyang korap. Kuraba di milita ada sama rurungan dari mina ta komen prestige on Dr. Tugatos yang ko di the floor. President the Honorable Speaker kay ko korek na daw tayo maruro yon te bida ng sikaw wala de atay mai na iwaga ta na pon dimon na te kay daw no de militan te onorak na natan mo kuri bugin te ay yung ay nang ayo yakukune nang da kang asaran na da ng creative ay to parang skiloi bugin arun tararuan diki merungin te boten namet kaito pun te bira ay nang parong agroi ye kana konolia pun ye na common structure ye te tera te arun kadira ki kain te board ka te CEO tera ya pai kana ana konai manena ki ye yo te indari arun ya pun sen karo ki parong aga ko pare te ito ba wa pun te bira yo e pun karo ki mate consultation no kon office te Attorney General o kora kina mokuri na pegi ai to ba an nang kau ke yang no roi te yang yo na da ko ba de tanse te ke asan te tai I ko da ki mate de dirisan te kaiter to ko men reiter na to ye kita no tu tan te bira yo yo nga te foundation na yo to an te te to akinang poro ni yo ma the legal structure ang ko kantan nga ngai ba na ka ti the foundation na yo yo ata ko bare ita ko ba yo na ba spun sen merog ni te cabinet ai pun sen merog na ba te militan de tonorak ang ai pun te ta en nang ka te ko the special fund ata na ye tu na agira dorai na te yong ar kantan nga ga na pun te foundation te rapatayo but the foundation and upon self-sustaining and self-financing in the long run. Awan Pako are ngano ngana pun ina independent ina autonomous. Ya the special fund kan ko kan dar ngana pun yena bete kan de minute tamo ya mai to ko bayo sekta kan de ngai de sinang o to ka de but ti yang yan de ka ti yo ti yang yo ban sing roi. Ngai de man ne bo to ka ya. Ma da ko bare ai pus ba de man bo bo yo the Honorable Speaker. Ai semantan bo ko bar to anda ko won waro de. Ya wa ten ka da maro ai ka nanda. Ai ka nan ka roke. Ko are kana ye de ke tau te ka. Ai nang ko wa ti yang wa de in long tai ra ke. A ka ke the foundation na yo ba and on be able to attract them funding, private funding. A ko stagin na to ate sa ka ito the Bill Gates Foundation ke. Sa kung ayo the foundation nang kin bubu ke pek erigiri na ro na rungi to botan na.
o io tu wana te rapa ta skwana ben tap ge te foundation dai on pana ena ka ki ana boto ai a ka uno no ben te yare pun tiro ai te rapa dai o a te mana ena sikia o ye io na ki nei to ko patient no te narik ena ko non kora paswan ko me te people ge people trust fund ge the people trust fund ge ka te ga ka na ba io apun te ani no na na pun self sustaining and self financing ilang kure parang ngai bunde te bunde ngai ang ata pioneers yon the people trust abun ngai te executive director te yari ai na nguru ngata yari no konte kata kame tuar di bido ne ai yele ina nausi Hollywood ai bun nang aga wanten nga bangi no ngai na kita mana ne no te mido mare ko bari bun nei tarrai maron na ana interest tuar di yaman ngaran the foundation nari ayang ana kan no de miro the people trust and angan de tuan de miro ko tari na ayu te baita ki na ayu te kan yang wa nang na bio ye the health foundation na ka te kayo o bun te yang wa nang inangan ana no ye na ge ye na no ye kan bo karun te meru nga mo mori ki na ba ka wo ya ri to ba e ga i kana ana nang ida me ko to ai sagaro won ka ni ro ya run dira arun de bo ki nan de yang ayu ako ba de tao cái bây giờ akin ora kita na yo ma ti yong ana skiroi ai to was rienda ni karo to akin te in bebaide en korori karunda arun oak ba yon kuran yong are kante ngai me yang ka bara barik like kai to ni onde de military ale mena yana te to nork ma na tan mo kuri ba ngana ni yong ta kan yong ana skiroi to one that ka ana nang ta nang yakin nang susu karon de busiro ainda bete the foundation ngano ba di what this is of fun pares when they were on this one what all they man in the tax government and they've been paid into the consolidated fund okay I don't know but the money abun ka on the foundation no mo to consolidated fund they mean the money na mga appropriate na mga kayo na lang the money na wala na the appropriation I don't know in a bay mo na baron di pusin the flow income the what the process and the na ngayari nga na punti wa punti ra punta ay Yunus ay pun ye no isu ye na ay sa na bank account dira nang bi ma na ri de kin ti yang ana siguro ay the honorable speaker o ti yang asira imputo kaya ma de ko ay sa bataman bubo ayo ay non ta kawan war ato ye ita ay kasmanda kada maro ay yang busiro ay kan ko ro ay non de bari yang wak de yang ay ayar ta kay the honorable speaker I nang puto ka de bira nang da maro ayo pesin dapat de minta na ngora erap sebenarnya kalau Kurang atau kami presens, rasa meroro arimin, pensati teman nak kerana kami taruh tinen, jangan pul tu boy wai. Tesati. Kurapa sebaik kana to ko dia ya sebaik yo ikarapa timi tamo janun daina pa pun ko karim kono no tiraro ya muruling pa sep te meu ruwe ma pun tangi te shoot o te fomo kana ko pun taram tua Tesati. Ya. Tiga kata ada sekian kanuan terade kanuan di tebil ya besi kanuan tere komisi nakuman kanuan kanuan na tebil ane apa bunyi ya orang menai kan apa numero rokin nak kanerade kenapa isa tu baik kuma ya besi kanuan tebil tiga berapa seti berapa sih kau berapa deh pari pun nangi tanga mayak berapa deh kota yok but ibu ni matau ni ngajau si irong tirito. Sebab irang kerabat meroro, moa irong military na bira te bira. Ay tire pa ayo ay si patimuantay inanundong-rongon kiribas. Korap. Ay dapat tahu tak kayo. Ako tahu kan tayo kanak 7 naman mga iya apun tiyak. Meron pa tahu kayo sa bahay. Painura ito kinak.
Pangain kay, ya kurong kay, sibuin kay, ulirik. Hoy merlung. Inako na ko. Kita ka mana ba? Ya kurong, may merlung. Ukaantanin ka man, the foundation na iyo. Tayo na nga na, ya kita tayo bukin, may punta tayo buku. Tayo na mga nga na ilik ka nga tayo, merlung itutan na, ako nandik. Ay tirangan na ako na nga na ito, at tinibuilik itiririk. Payangan do kung tibuwa. Hansa pa, ilang karapa ka nga, ilang tanga ay yaraputan na mata, ilang karapa. Papuntiyay ni merlung. Mayera, espanora king kay. Espanora king kanang tito foundation na eh. Awari ngayon pa. Yung kura-kura tinan. O yung kura-kura titapiya. Atira ako koroya. Idawaw rin king ngay. Ito pa iko yung speak. Atira ako koroya. Speaker, ina ba sa tabi ang asibuto kayo asiroan na? Makikaturuwa roy, o kikaisya roy. Pa, ay siya tataw tayo kayo. Ikikiyak tutan. Masinaking mga anay, silip ako nuya. Payro nga isa pa rin kayo, silip ako nuya kayo. O ka nga si kating-ting ka nga. Kanon ka kaya isa pa rin. Mayorya. Sabari. Ilang indo ka na tayo katimitan ito nung dahil na kangay pa. Apo si Mayak. Teka. Ay karoy. Ma, ako tekin na napeka ang kuwang at teka kangay. Iriyay nakikaraw akiyay. Kaya pun tekin aki. Ay kangay. Iriyay. Nakiya. Makan timinita. Sabay, wala tayo kan tayo kayo. Ay pundo rin kikangay. To, sinabu siya timinita pa na tariyari ko pa, wala pundo rin ay nanangini ay tikirikin ay kay. Ngaya kangay na pa, iriyay, nakiya